إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، لبدي مسلم أخن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه من مسكتك ميكوريا ميكندوي سلسلة درسة وترين ميهار رمضان ما هو أرجو من واحد دكام ميداني نركيا بيهقطو إقطو ميادو ವಾಹದಕ್ಕುಮ ಹಮಜೆಫವನಿ ನರಕೆಯ ವೆದ್ದುಮ ನೋತ ನರಕೆಯ ಮೀಹ ವಣುಮ ಮೆದುವರಿವ ಬಯ ಫಾಫತಕ ಬೆಹೆಗೊತು ನರಕೆಯ ವಣುಮ ಮೆದುವರಿವ ಬಯ ಜರೀಮಾತಕ ಬೆಹೆಗೊತು ಅದೆ ಏಕ ತೆರೆ ಬಯ ಜರೀಮಾತಕ ನೋತ ಬಯ ಫಾಫತಕ ಅಳಗೊಂಡು ಬದಾದುಮ ಕುರಿಂ ಹಮ ಇಶಾರಾ ಕೊಲ್ದಂ ಬೇಣುವ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮೆಂ ಎಬೆಂ ಎಯಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮಣಾ ಕೊರವ್ವ ಫಮಿವಾ ಕಂತತ್ತ ಮಿ ಫಾಫತಂ ಎಯಿ ಫಹಕಂ ಆಸ್ ಮಿಜಮಾನುಗ ಎಯಿ ಗಿನ ಏಕತರೆ ಗಿನ ಕಂದತಕಿ ಎಯಿ ಅಳ್ಕೊಂಡಮಿಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಇಖ್ತಿಯಾರ ದೂಕೊಲ್ಲಾಫ ಒನ್ನ ಕಂದತೆ ಗತುಗ ವರಗಿನ ಮಿಹುಂ ಬದ ಹಸಕ ಜುವಾನುಗ ತೆರೆಗ ಮಿಫದ ವಿಷ್ಣುಂ ಗೆಂಗುಳೆ ಜುವಾನು ವರಗಿನಕಂ ಫಾಹಾಗ ಕುರೆವೆ ಮಿಸಾಲಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಶಿರ್ಕು ಕುರುಂ ಹೊತ ಜಿನೆ ಕುರುಂ ಹೊತ ಎನುಂ ವೆಸ್ ಕಂದತಂ ಎಯಿ ಏನ ಅಮಿಲ್ಲ ಕುರඤ්ඤಾ ಕುರಂ ನೋತ ಏನ ಬೇಣುಮೆ ದೂಕೊಲ್ದಂ ನೋತ ಏನ ಅಮಿಲ್ಲ ಇಖ್ತಿಯಾರ ನೋತ ಏನಾಯ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ದೆವ್ವಾಫಾವ ಗೊತೆಗ್ ನೋತ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಗೊತುಗ ನೋತ ಕಂದತೆ ಗೊತುಗ ಅಳಗೊಂಡ ತೆರೆಂ ವರ್ಗಿನ ಮಿಹುಂ ಮಿಹಾರಕಂ ಆಸ್ ಬದ ಏಕೆ ಸಬಬುಂ ನಿಕುನ್ನ ನತೀಜಾಯಕಿ ಮಿ ಫಾಫತ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ವರ ಬೊಡೆತಿ ಕಂದತೆ ಗೊತುಗ ಬೆದೆವಣಕಂಗ ಅವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹಜರತುಗ ಈ ವರ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿ ಕುಡ ಕುಡ ಆದಾಯ ಕಂತತೆಗೆ ನೂನ್ ಕಮಗ ಅವಿಯಸ್ ಅಳ್ಕೊಂಡಮೆನ್ನ ಮಿ ಬೆದೆವೆನಿ ಎಯಿ ಆದಾಯ ಕುಡ ಕುಡ ಕಂತತೆ ಗೊತುಗ ದುನಿಯಮತಿಗ ಬೈಫಾರು ಅದಬೆ ನಾಣ್ಣ ಕಮಕ ಬೆದಾನೆ ದುನಿಯಮತಿಗ ಅದಬೆ ಅಣ್ಣ ಕಮಗ ವಾಣವ ಎಯಿ ವರ ಬೊಡು ಕಮಗ ಹದಾದಾನ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತು ಕುಶಕ್ ಕಮಗ ವಾಣವ ಎ ಬೊಡು ಕುಶಕೆ ಎಗೊತ ದೇಕೆ ಎನ್ನಮ ಬೈಫಾಫತಂ ಎಯಿ ದುನಿಯೆ ಮತೀಗ ಎಗೊತ ಶರುಯಿ ಗೊತುಂ ನೋತ ಕಾನೂನಿ ಗೊತುಂ ಅದಬೆ ನಾನ್ನ ಕಂಕಂ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹಜರತುಗ ಫಾಫೆ ಕಮಗ ವಾನಮ ಎಯಿ ಹಗೀಗತುಗ ವರ ಸೀರಿಯಸ್ ವರ ನುರಕ್ಕಾ ತರಿ ಕಮೆ ಬೈ ಮಿಹಂ ಬುಣಾನ ಎಗೊತ ಫಾಫೆ ಕೊಫ ಹರೆಂ ಜಜ್ಜುನು ಕುರಾಶೆ ಎ ನಮಸ್ ದುನಿಯವಿ ಗೊತುಂ ಕಾನೂನು ಗೊತುಂ ಫಾಫೆ ಕಮಗ ವಾನಮ ಏನಾದಿ ಮಾ ಇಚ್ಛೆ ನೋತ ಏನ ಕುವ್ವೆರಿ ಕೊಫ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಕೊಫ ಕುರಾನ್ ಅಳಗೊಂಡು ಇಶಾರ ಕೊರೋ ಮಿಯುಳೆ ನುಕುತಾಯಕಿ ಎಯಿ ಫಾಫತಕ ಕೀವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡಮೆ ವರ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿ ಎಚ್ಚೆ ಗೊತುಗ ನೋತ ವರ ಬೊಡೆತಿ ಕಂತತೆ ಗೊತುಗ ಹಗೀಗತುಗ ಬದಂಜೆ ಕಂತತೆಗೆ ಎಯಿ ಏಗೆ ನಿಕುನ್ನ ನತೀಜಾ ದುನಿಯ ಮತೀಗ ನೋತ ಕಾನೂನಿ ಗೊತುಂ ಮಿಹುನ್ನ ಕುತ್ತಕವ್ವರೆ ಮಾ ನತೀಜಾ ಬೊಡುವೆಗೆಂ ಅಬದೆ ಎ ಅಳಗೊಂಡ ಮಿ ವಾಹಕ ಮಿ ದಕ್ಕವನಿ ಮಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವ ಮಿ ದನೀವೆಸ್ ನರಕೆ ವನುಮ ಮೆದುವರಿವಾ ಕಂತತೆಗೆ ವಾಹಕ එහෙම වීම දුනියමතීග අදබෙන් ආස්ගෙන් ජදුක ඔන්නන් ජෙහෙ මීහාය ෆාෆේ කොග්ගේ නරකය වන්නන් ජෙහෙ මීහාය හාස් ගුණ තෆාත් එතක් ගුණ තෆාත් එදෙ මිහුන් හකීකතුක අලාවස් නු කියන්නේ එන්නම සල්කොණ මේ මිහාර ෆෙන්නනි නරකය වන්නන් ජෙහෙ කන්තතවග ෆරුවා කුඩ කුරෙෆාවාත නොත එයි මා බොඩු කමෙන් කමුගා නුබදාත දුනියවි කම වෙජ්ජා ජලද්දාංජ එකම වෙජ්ජා එකංගම වර හාස්වේ එකංගම් කුරා මිහා දෙම එච්චේ කියා නොත එයි වර බොඩු කම සීරියස් කම ගතුක අලගොන මෙන්නනේ හදා හකීකතුක ෆාෆතක කී වෙසෙයි හම ජරීමා තකුගේ ගතුක නොත ජරීමා ගතුක අලගොන මෙ සිෆා කුරන් ජේන කම බොඩු කුෂෙක්ගේ ගතුක සිෆා කුරන් ජේන කම එහෙන් නම සලොන් කුරන් ඉෂාර කොෆ මිසමානු ගේ හම එන බේනුමිය කුරම්වි ಶಿರುಕು ಕುಯ್ಯಸ್ ನೋತ ಏನ ಬೇನು ದೀನಕ ಒಳೆಂಜ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುಫುರ್ ವಾಂಬಿ ಏನ
beenun gota kolum ikhtiyar debba fe wani kiya zine kuram bias demi ruhunga koranyai masale nete enna Allah subhanahu wa taala hazratuga hagigatuga ei demi ruhigen kuri kamga aviasama emme bodati faafata uterega himene faafe den narake wanuma meduri ami kantata gunota narake wanuma meduri miwa faafata nota jarima ta tereng algon medu ishara kurang hamajefa wani hatar jarima eka hatar faafa eka ei biduaya namada fahata jehno nota namaduga kurisa fannara laskuru nota namaduga kuriyara diuma ekamuga kuriya jehuma fas jehi laskuru ame gota zakat dinuma inkar kurun adi ame gota ghulul nota ghanima mudada khiyanatero adi migdara eme furta algon bedan biduaya ki kobato em furta me badalan jehi algon men gentere gina befulna biduaya ki kobaka engene hennamos biduaya ki bayfaru bay befon olun ara mastade biduaya ka wani kinetto nota biduaya nuwani kon halate gato ehmema biduaya gassu maane wese beje badala aray bawga biduaya gassu maane ki ei dini kamen pes nota enun kamen pes alag genna kanga alag kamen ufadda kamga wanama alag kamen fasha kamga wanama eya biduaya ke ebakiye e kit qur'an Allah subhanahu wa taala wahi kurabba fawe mi bahavi manain qul ma kuntu bid'an min ar-rusul kalefanu bidal washe rasulung tereng furatama fonu bi rasulakumga timan kalefan nuame bid'an nei furatama fonu bi rasulana furatama alag ekama fashion imanaga e ayatuga Allah subhanahu wa taala ebas gennawa fawani rasul kamage emme furatama wada gati timan kalefane nune kalefan bidal washe eta ebas puluga muradaki mistakun aadakaadage gotuga wes kandataken alak koffane sawata dini gotum wes kandataken alak koffane e devattaraf wes lugawi gotum bidueke eba kiyan ennames dini gotum badairu biduye buni me waki maane ebe himene aadakaadage gotum algonomen alak kura kantam saka alang ijaden ufeddi nota ala kamek kurang wasilate beenun kuri efata kantatta kurairu enuane sharoi gotum biduwa eka islam dinuga me mana korwa biduwa terega e nuhimenene den biduwa ge maanata ilmere ki goggata bayan korwa fawe bayan vidalwani ei shariatuga wa kankama wattar gota dinuga alang ufadda kame dini gotum alang ufadda kankame ege maqsadakam mewani Allah subhanahu wa taala alukan kuru dini gotum sawab hoduman alukame ge gotuga e ufadda kanta ala taaraf kora kanta taka mikiyani biduweke ei islam dinuga alukamaki ei amillen hadahadan kurevene kamenno evves alukamen nukurevene e alukame kurang sabitu dalilen as otiya menui ek mane ke hama hureva alukame harmene ka nehedene Allah subhanahu alukam kuram mi jeheni ekalange alukonu mennan alukam kuruma daskod devvi gota misaka namaz qurairu mihaka nubunevene sajide ki waram ma kameke waram ma alukame sajide diu kurma rasulullah irshad defa fave hime haram bene komme rakodegga tin sajide jahan heukame itur kollani gina kuran sawab itur kuran ehen kurima e alukame ekko baate dege midani ei harma amille kan hedene sajide namaz kuram bi gote komme rakoto ko tin sajide jahaniye kya harma amille kan ek kande nelen e namaz kuram mi jehani Allah subhanahu wa taala algon menna daskod devvi gota emwima sharui gotum dini gotum badairu e gotan alam e ufadda kan kamaki ei biduwa terega himene kamen ei hama emme bodati faafata go terega himene kamen mikam mana korwa anuwata biduwa ge nurakka terega bayan korwa Allah subhanahu wa taala ekalange rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dufur madin algon menna etan nasutake angawa debba fave bayan kod debba fave egoton ekalefan hadis korwa fave wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah adi debami hon dinuga alang ufadda kankama biruwatibe ekankama duruhali washa dinuga alang ufadda kankama alang ufadda bidota kamedu biruwe samal washa ekankama duruhali washa amkashawarun dinuga alang ufadda komme kamaki bidueke adi komme bidueki ei magufradu make
adi komme biduwaki maghfiratumake adi bay riwayato kasfawane wa kulla dalalatin finnar adi komme maghfiratume bani narakage em biduwaki ei miha narake wasil kodde ecche gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi sifa kodde pa hamione em algona warappoda ebe samaduka em bedenje mi gaanone gotun adaben anna kamen no misalaka jaladanje kamen no ennamas ever ma nurakkater natija haqiqatuga mige mi nikunnani algona men narakiya dam mijen ei duniyavi gotun algona men dibene effes adabaka ala kiyene kamen no algona men warap boda eba samadu kan denje embima mifadain narake algona men wattala fada faafata nota jarima taka begatu hadis hen hadis masfulga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurba fave man ahdatha fi amrina hada ma laysa min fa huwa rad ade harmenga midinuga mikamuga nekkamen ufaddafe miha alan ufaddafe miha dannaje fa enage e amadu wani raddu kurawegenne baatil kurawegenne e amadu qabul kurawegen noe emima namaduga kommara koteka tinsatije jaha miha enage amadu wani raddu kurawegenne baatil wegenne enage e amadu allah subhanahu wa taala qabul nukuravane ada biduwake nurakka terikan algonmen visna dafiya bengene biduwaki ei allah subhanahu wa taala angafawa gon nun ehen gotaka ekadaange alukan kuru den bay faritan arafane bay mihum kubade enga massaleki enga ma alukamen nun hewkamen nun he kureveni enna mes alukonmen ege tafsir anuwata itura tangola funko visnafikam ga wa nama ege nikun natija tanwada mige wara nurakka teri implication take nota wara nurakka teri lazim kandattake baade ei alukonmen misalakam ibunani namaduge me rangaluwane tin sajiya jehiye komme rakwateka nuwata mulin alukamen alukonmen ijad kuran mi alukam misalaka komme duwago hendunu nuwai jaharu miyenata ko samiyenakam kurima egen sawabu dibene nuwata ei rangalukamke islam dinoko onnam vi ham astu egotashe ehen deke kamuga wanam no efada biduwen alukonmen ufadda kamuga wanam ege maane ki allah subhanahu wa taala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge appulu macca midune macca mi baawalepi islam deen furihamen nune edin furihamen nune algonmen hagigatu gahem ehen bidu ofadda kamuga wanam mi buneveni ehm astu hagigatu ge waran nurokka terekam ekalaange mi baawalepi deen furiham nun kamuga algonmen hagigatu ga dawwa mi kureveni e algonmenge e biduwa ufaddumuge e amaduge tere sida dudun nubuni kamuga vias hagigatu ga algonam mi buneveni ehen hagiyatu mi buneveni ama ehen nuwata egennege anem mane ki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege faana allah subhanahu wa taala hawal korabbe mi wazifa ekalege faana mi hawal korabbe amana alugolu menna deen bayan kodde buma ekalege faana engeu ekalege faana wani khiyanat terefai e amur fula khiyanat terefai alugolu menna mi buneveni ei rangalu hewamaden ovva ege faanu e amadu alugolu menna bayan nukuravva dukollafi e alugolu amilla e kurin ekale faanu alugolu men daskot devva fa nuwa kamen alugolu men ala fasha ganna kamuga wanama ei rangalu kamuga alugolu men dekigen e ekantan ufadda kamuga wanama e buneveni ekalege faanu ekanta alugolu menna bayan kodeva nuwe e mema maane ki ekalege faanu alugolu menna rangala islam din bayan kodeva fa nuwe bayakanda sillu kuravviye nota kalefana farwa kuda kuravviye agigo kami wara serious accusation take nota wara serious tuhuma take mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurevi algona men dudun sida sarih ibaratun nubuni kamuga vias biduaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifa kurava fade ekadanga algona men ekalefana algona men waidu basfulu bayan korwa fade narakaya hame wasil kodde kame ehme algonu men warapoda samadukan ebeden je mi biduwage kanta togaves efada kamaka algonu men vettigen nudiu mattaka den narakaya wasil kodde ane jarima ki nota ane kushaki ane faafe ki ei namaz qur'an nota namaz jamaat tayyar waer kuri safan nara fahata jehun
namaada fahata jo namadum fahata jo ehengota bunanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari ho riwayat ba hadis bas fule gas fave an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura faqala lahum taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahumullah Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ge ari ho riwayat aswa bas fule ekade faanu mi vidalwani efargo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade faanu bay sahabi bekalunge farapulun furatama safan erumam masakke kurumuga nota avasvekatumuga ekama avasvekatuma badaluga fahata je wada gannawa dan ekade faana fen wada gate fahatu safan eruma ebekalun uluvatan ekade faana feni wada gate den ekade faana hadis korvi tebami kuriyan arashe nemangade faana fahatuga tebekalun tibbawashe adi tebami unge fahatun den annami hun tibe hushikame bayem mihun namada ekota kuriyan erumuga lasveye Allah subhanahu wa ta'ala emihun laskuravvande engatu bunanama emihun namada eramuga lasve no da fahata jehe namadu furtam safan nara ege sababun Allah subhanahu wa ta'ala emihun narake waddaman nota emihun laskuravvane den bay riwayat to gaswa wani hatta yuakhirahum Allah fin nar narake emihun waddewmat daande namadu kurisafan erumaki ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam algonu menna me hadith bismillah irshad deba kanta fahata jehum ga agige maane ki ehadatu ga ena heyokam kan kuruma ena fasjehni ena nge benge kurisafan erumaki heyokam ekkan nota kurun emme gashigem wa kanta takkan ennama ena kurisafan nara fahatan eruma nota fahatuga madu kuruma ena iskande kamuga wana nota ekaman aada koffi kamuga wana mege maane ki ena heyokam kama fasjehni ege uqubatake gotun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam algona minna inzal debba fawani egota abadu fasje kamuga wanama nota egotan aada koffi kamuga wanama puriha heyokam kamugo mahrum kuruma Allah subhanahu wa taala ei sababe gotuga medur kuraba fane algona minna libenga heyokam kam mahrum wegen diyemuga sababe kamuga vedane algona men heyokam kam kuruman avaswe nugatun nota ekamuga fahata jahu ema heyokam Allah subhanahu wa taala emihaku mahurum kurava faane ehen kurava mungos emme faun ena narakya wanna hisaba swarugege heyokam mahurum kurava narakya waddawa hisaba ena egota medur kurava faane ena ekam kamuga fahata je kamuga wana den narakya wanuma medurwa anes faafe ki ei zakat nudinu nota zakat dinumun manawe gato ade zakat dinumu ki algon me menne sengene fadaen ei islam dinuge first rukun da terega himene rukune first islam dinuge sida rukune gotuga himene kamuga wana me ei wara muhim kamuga age gotuga wegen daan namaz elumaki wara bod faafe kamuga wa fadaen ei bayin ben vidagoda dinum berwa war faafe ke ama egota zakat dinamu mana vegatumaki eiwes warab bodu faafe gotuga ilmerin vidal famani ei kit qur'an adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam be sunnatu ga asfawa ekeke nasutaka baldawa ama egota bayin ben vidal be roda dukoldamaki sei warab bodu faafe ge hage gotuga roda dukoldam gastuga ebbes uduren neti roda dukoldamaki ei zine kurma pureves bodu faafe ge zine kurmas bodu faafe ge enname salgona misalaka ma bodon ekam kama do nuisna kam ga wana hitan arafana zine kurmas wagi ga to ma bodu faafe ge rode dukal mapure enna ilmari midalwani rode ki ei islam deenuge rukunta ugo terega rukuneke evves uzuraka nuda rode dukal maki ei ehem faafata kam pure zine kurmoto wakkan kurum pada faafata kam pure ma bodo gemba faafe ka vegen dane hama egotam zakat dinumaki ves algon men
qid qur'an ayat ka ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam be sunnat ka visna kam ga wana zakat dinu manawa ga tomaki ei ama emme bodate faawata ko terega himene kam ga vegendan Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurfa fawe wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyim mane ki baatil magum ekkiwa tibe Allah alakon khalis qura hadu ekalaangen alukan kurmasha namaz qaim kurmasha zakat dinum menui emi hunnan amur qurwa fa noe emme muhimmu kantata wahaka amur qurwa fa wa emme muhimmu kantata wahaka miyatuga mi genna fa wani Allah alukan kurun ekalaange ekkawanta kurun hame godan namaz qaim kurun ade ya ekiga zakat dinum mi genna fa mi wani adi efau ekala wahi kurafani wadhalika dinul qayyim ade sida wegemba magaki eiye zakat dinuma inkar kura mi honota zakat Allah subhanahu wa taala emiyakan edebbi mudata ekko jama koffa egen heda kuruma zakat dinota hengves goggoda heda kurum mana kurumge nurakka derekam bayan kuraba Allah subhanahu wa taala wahi kuraba fawe alladheena yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun mana yadi rana rihi khazana ko ekko Allah mauga etakati heda nukoti bemi hun dannashe fahe ven denevi adab huri kamuge habaru emi hunna kalefan devwashe em zakat dinu inkar ko mudatan ekko rana rihi ekko egen heda korun egen zakat dinu manawe ganna mihaya ven denivi adab narakage adabun kadefana mihunna khabar devwash em narakage waiduge basfula asfa mimani zakat dinuma inkar kura kamga wanawa egotuku matin ena ekkuri ran rihi eduhun narakage alifanun don kurawwa edakatin emi hunge nikkuri takugayya ari kashitakuga adi bura kashitakuga jassamun gendewanete em qiyamat duhu naraka vedduma wa'id kuramu faw den ena narakaga kurimati wane kantataga waha kamiyatuga Allah subhanahu wa ta'ala mingen genna fawani ena ekkuri mudaduge sababu notai mudatam meduwer kurawwa enaya narakaga adab devwane kamuge indaru Allah subhanahu wa ta'ala devwa faw mewani e faw mihun angawane mihiri teba mihunge amilla nafsu takattaka teba mihun ekko khazana kula takecce fa teba mihun khazana ko ulunu takatige raha badash em algonmen parabboda samadu kan denche kam mi zakat dinu mana vegatu bay mihun bay farwa koda vegen ena misalaka bay mihun wordane mudadu zakat denche ada koranje mihun nisab hamawefa aharu hamawefa tibe mihun emihun misalaka ena emihun mudadama maabada samadu kan nudani e mudadun ada koranje hakkuta kamad maabada samadu kan nudani nota duniyawi kankamuga mashghul olum sabun bayfar handan netigen ebade ena zakat dekkuma e mifada kankam ki algon me hagigatuga parappoda samaduwan veche samaduwan je kantatage ei Allah subhanahu wa taala hangunu matin algon men amur kurapa kankame algon men boduga alupa zimma emmi algon men ge mudatakun algon men ada koranje hakkutan ada kormaki e algon men ekkotaka ves farwa kodokoggen nuwana ei waran nuba nurakka der natija take mige sabun algon menna kurimati ebade duniya madiga misalaka tax nutakkagen mirain jurimana koldima e jurimana ada korom algon men uledane note ege fahum e mira dakkan je fasa take tax take dakkan algon men samaw kan den uledan enname sakigatuga mi algon men mi mudadu zakat ki algon men ma boda samaw kan den je kamen ei algon men jurimana no mewanik mudadum etikole dakka daka no me jeni ege badaluga narakage vendani adabu algon men hushailege midan e adaban algon men e vendani adaban algon men hushailege midani em algon men mifata kantatakon ebaje warabboda samadukan
samadukan denje den narake beddum medorwa anai faafe ki ei arabhum mikia ghulul nuwata ghanima mudala hiyanaterhum ghulule bunima ilmer midalwane ege tere ege maagano maane ki nuwata ammu maane ki ei hiyanaterhum ghulule bunima e komme fada kamaka hiyanaterhum ege tere himenigen dana ennamas shariatuga islam shariatuga ammu komme beenu kureveni nuwata e bas ammu efa mimani ghanima mudadun wakkan kurun nuwata ghanima mudada khiyanatero ade ghanima mudada ki ei angurama goggen kafirun faradun muslimunna elibe mudata kafirun mudata angurama madanun ekkoggen elibe mudata e mudata ki ei waki gotaka bahan Allah subhanahu wa ta'ala amur korba fawa mudade em ega ebave eki bay eki mihunge nuwata baawar faratake hakkutake Allah subhanahu wa ta'ala baalan nuwata ekalaange amur korvi bayka nuwata ekala mauga heda kurang ebaje egen baalan ame gota hangurama ga baaware mihunna wese ebaje baalan emima ege terein hangurama kuri ebbes mihaku ege terein ebbes mudaden amillen negumaki edi wakanne komaki nuwata mihunna nenge gota ba e mudata ba elumuge kurin behumuge kurin negumaki ei wara bodu faafe gotuga sifa kuraba mewani ei wes narakage adab nuwata narakage wendene adab narakage waiduge basfulu asfawa kame ya Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuraba ve wama kana linabiyyin an yaghul ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون manage ganima mudala khiyanat romaki nabi be kalakon ekkamen nune adi e mudala khiyanat terwa mihaku e khiyanat terwi takecchagen qiyamah duha Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratan annane den komme nafsakamme e nafsen hodi kamegge jaza furihame libi devvanate adi emihunna be insafen nukuravane ade efarabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekadege faana ki hangurama ge barwi kirkiraye kiyunu mihe ena hangurama emburi awmuge magumati ga marui ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurvi huwa finnar ena wani narakage den sahabi be kadu ekade faana suwal kurvi kibe to ena narake dam ena ki allah ma ko jihad kurang a miheke den ekade faana hadis kurvi enage mudata nota enage saamanu beduma den ehindu enage saamanu ta bala hodi mi fennani ghanima mudawu tereng ena wakan nagapawa hedume nota angurama ge da hedume enage mudata ku tereng fennani em ena ege sababun e muda negumuge sababun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurafa wani ena wani narakage em eives narakain narakage waiduge basfulu nota narakaya tima hushayluma medurwa kame egota khiyanat terum khassako miistakunge baar miistakunge mudatake e baar miistakunge hakkutake ega ekudeve mudadaka khiyanat terwa kamga manama algon men waraboda eba samadukan denje mikama mifata faafada ki algon men aadage kudi kantatte gotuga hagigatuga balaage maana kamen nonha bodati faafata onata bodati jarima ta gotuga hagigatu algon badam mijeni aada kudi kantatte gotuga ekanta quramiya ki ei maabadu masalen hurimiye gotuga nobada nota miya kamado aada gotuga muamalat kura kamga wana algon men hagigatuga e faafata emme serious gotuga nunegeni em algon men ebaje migota Allah subhanahu wa taala narakage adabun inzar kurafafa kantataka mifada faafataka wakin khassakon samadukan de em algon duaye ki algon men emmenna ki wes mifada kantataka samadukan di adi mifada faafata ki ei e faafata uge haqiqi nurakka tarikan algon men hituga bahata anota ekantata denegane efada faafatakun durhaliwo masekura bekam galebon subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.